večer ekipa, eto nas opet ispred Kocke, dom omladine. Ali ovaj put nije zlostavljanje, ovaj put je noć živih gotičara. Aludiramo na noć živih mrtvaca, Night of the Living Goths, znači dva benda, jedan bend je iz Šibenika, MISERICORDE, tako akordi nešto. Ekipa je Šibenika, Cult of Reborn. Karnit. I Karnit. Sikup ne zaboravi. Ne, članovi tih bendova sviraju u tom bendu. Marino je govorim gluposti kad je vidim. Nije slušao Šimu dok je pričao. A drugi bend domaći, pozdrav za Juru Banića, ROTTICA EROTICA. ROTTICA EROTICA. Puno zuba sam reka. Amo ča ljudi, vidi. I previše si reka. Idemo vidjeti šta nam Šišmiši kao. Čovjek koji ne izlazi iz baso majice, evo maši, promijenjaj majicu, nije više. Ovi bend uživo. Mogu potvrditi da je top. Metla. Evo maškamo. Bićeš poznat. Sakri se iza zidića. Evo 3 šišmiša ovamo. Šišmiša maška. Biće te poznat. Odreće vas se doma. Ona ne želi biti poznat. Šibenčani. Nisu svi. Siljani dođu na sve svirke. Znači ovako, Siljani su više u Splitu nego mi u Sinju. I ovak, video kamera to potvrđuje ovamo. Evo snimi Manaša. Nekro šta? Javi se. Magarče glupi. Cijeli Sinj je došao. I Deni maš. Mašu kameru. Mao me. Zrinski rugali, bo cijeli dem na Dječecijanu. To je sasvim u redu, ja sam morao da ćeš te rugam. Bešla ima cool kaput. Noa ima cool čizme, definitivno. Noa, pokaži čizme. Noa! Pokaži čizme. Dost dobre čizme. Druga gitara u Radagasti. Već tamo u kantunu će nam. To je to. Iva se obukla u rozo, ovaj moment treba zapamati definitivno. Da, treba. Lara se pojavila iz Zagreba. Plus za Laru. A ovo imamo Klara. Još Lara i Klara, ima dobro. Deni maš? Opet. Drugi video. Pero Embrio, Ljuta kuća, Obsidian. Amo čaj, javi se. Ne, Countess. Ljuta kuća. Nigma. Ej, Vul. Če stane, Vul. Čekaj, ko će ovako? Krenula posla. Evo, Krenula, di ste ekipa? Mislice, lagano. Nije u Iron Maiden. Uvijek sam u Iron Maiden, ovo je sada za promjenu malo. Ema isto voli bio video, Ema vaš. Ćao! Šišmiš. Šišmišu maš. Baš druga u kojoj sam bio. Aj maš. Mala, mašu. Evo polikle čaj. Ana maš. Ovi ljudi se boje vam ovdje. Pa prošao si više manje sve. Jesam bome. Ljudi, vidimo se unutra. Junior se boje kamere. Vidimo se unutra.
Sure.